gospel church. Abanyadini mu district ya Rwengo basimira mu nyishengero kazi wabo Honorable Sisena Muju abo kubirikangirira n'amabati ombwirobu abo kugira ngo batineho kushabira ahabwe njura hamwe n'umushana ebibiri nibateganisa. Honorable Sisena Muju obwabire naha y'amabataga ateriro muranga abantu ba Rwengo okureba ngo bacendeza itima hamwe n'emparana ari kugira ngo bwirobu no kugarakana kandi bakakurakurana. Bwanyuma yebi Honorable Sisena Muju ahire y'amabati gari kuri ngo mu 10 kandi ahaterira umuranga bakuristayo okugumana bahayo mu 10 babanu benda kwikahina mukama umuka y'amabataga Honorable Sisena Muju ashoborire ngo abe nahikiriza eki yashabire mukama ubiyabire naye simba ari kugira ngo kwarije kusinga karuru naija kushakara burkanisa yona narekerezia yarashanje mu district ya Rwengo etashakire unabwetema wakati wangene katonda Kadanga kandi kisanya kile cyagwa engamba amasanya kino cyonna ngenda kulabanga amasinzo go nago mu Rwengo ngamwe mukoro bulimo gwa mwene mutu sawa no mutu sizane mutaka kamiti imataka amabati ebirido mwayita ko mu budde awo ngaruti twinde byobufuzi nenga sola kwa babati bwanyuma yebyona ahantu hayemerira kashaba Kristo bona okureba ngo bahiyayo ahari mukama kandi basasirabo abari kubashagiza so in a week tuyigiriza okwewayo mu mutima gwa fibona okusonyiwa simanyi bamusubazi bagambi muyino okusonyiwa n'okwesonyiwa abantu kibadenga mbasencha amanti bantu batukozeko ebintu binyo ku mitima gyaffe nebuno obudde bwa kusonyiwa sonyibwa. Honorable Sisena Muju hayongere yashaba abikiriza bona okureba ngo bagumana bahereza y'ikimwe cy'ikumi ahabwo kubana mukama naherezabo abari kwihabya abahire bakamugarura ye mukama ayogera mu Malaki 3 mukama ngo mugeza no kikono cyo nga kituukiridde ogenda kulabanga na yakuwadde nibyo muwatu bigwawo kwa mukatayagala ebyokumwa bikoleki bamwe ombikiriza abari kushabira mu makanisa gatungira amabataga bashoborera ko ibintu bateganisa bwenjura hamwe n'umushana okuziba tubetwenjura za overnight zitakubasa kubaho mwentu betwinembera ndi mulongo okusaba tutacyurho saba tukurikenze nzuri jiba yahika tugenda konka bwemba bazalhanga twabe turiho bakijya MP na nafutereza amabati bacakisemeza mwene kwabasemera kurangwe nizoba cyashikiye somozi bumunongo mucyacho mu enjire tutire mushana gwatosya ukimo cyona cyatikaho embera yona yatikaho konfatu atungo kusima nsima mu bembezi witse mukama muherezo mu kibo tubetsiba tsibe konka hanga wakirogo mu Sisena Muju amazima nanta kwenda ananki agake kuburabura ngo ebe binakora nagamba ngo nabasobutize kisanye twize kisazibwe mu mazima gumeho abandi bongire bashobirwa kandi bashoborera ngo no Honorable Sisena Muju abira kirigiro mu karuru atakegarire mu ayorekire cyo mutano okutanaho nabembeza abandi kandi yirikangirira abantu be nanye ninchebuza abo kumanya ngo mutima gweye no mugabi kureba ngo umuntu ko kurwo mu karuru nubo ine bihonoka byo buzibu bwesente konka yagwa habe na harungi yabasa kushakara maramizo so uburungi bwa Namuju temutegeki wabura no muhereza tumushaba agumize muno mutomogwe nituntuza guma tumutorana bambehere ngunayibakaru iza kubanga wakamara kuwangura ngo spendinze sente ngabo yabadde wa district yo na billions and billions of money then no malanga tundatukana kulaira kisanje kidako no kanti buli chachi ndi kujuwa amabati kino kitwewunyiza ndoza bebabaka bano bebayita mani wari umuzungu cyahita hidden precious things abikiriza bona basimira Honorable Sisena Muju habo kugira ngo ahikirize byone byaraganise kandi batakamutireho imikono okugira ngo abacererize zombaka na Muju Sisena baza kubanga wensonga usanga nti yakava mukawulu atana gikuru wansi najitira abantu abamunda mu parliament usanga abayitika abatingaga sereka amachachi mpaka ngo shamazima somozi bakubade kunene ngo enkube sanga abantu nga service kazina bakugwa
netusimye ombaka Honorable Namujju Cissy nti wakiri omulimu gwagezzaako gukola kubanga yali yagusuubiza abantu. Nambwe ntumwebaza erizoba kureba ngu yashikirize ekyo kyaraganise era amabati gacacago yona yagareta amabati 15 gona gakuza kudumaro. Gasha kwa Bashir Karema habwa Tayari West.